E ne e le kgwedi ya Sedimonthole a tlhola malatsi a le 24 mo mosong. Bobedi jwa rona re ne re le mo lwapeng. Neo a beile buka ya boboko le monagano leitlho le leng tšotšo fa ntle. Nna ke itlosa bodutu ka sesupa ditshwantsho. E rile go nkutlwa ke kua mokgosi. Motho a me go tla a tabogile mme a fitlhela fa e le nako. A ntsaya a ntsenya mo teng ga lerumo la betsegela bookelong. Monna yo ga ise a suti fa thoko ga me. A o siame kgoni? O mpoditse seo 5 minutes ago Neo. Ao. Sorry my love. Ke ne ke kgona go utlwa letshogo mo lentsweng la gagwe le go itaya ga pelo ya gagwe ka ne a ntshwere ka letsogo. Ka kgwedi ya Sedimonthole a tlhola malatsi a le 25 mo tshokologong re ne ra segofadiwa ka ngwana wa mosimane. Teresa le monna wa gagwe ba ne ba feta ka rona mo bookelong pele ga ba fetela kwa legaeng la monna. Batsadi ba me le rraago Neo ba hapana le bone ba tswa mo bookelong. Morago ga dingwaga tse 6 Senatla o ne a nna le monnawe e bong botshelo. Ka nako eo Senatla o ne a setse a simolotse lekwalo la ntlha kwa sekolong se se potlana sa Matebeleng Primary School mme ke tobala la boraro. Ka bona gore le ruri pitsana e goditse pitsa. Batsadi ba me le mmaago Neo ba ne ba dira go tlala ka diatla ka go re thusa go tlhokomela bana fa re ile tirong. Ga ke itse gore nka bo re le fa kae fa nka bo e se ka thuso le lerato la bone. Neo o ne a dira ka bojotlhe gore a nne le nako e ntsi le bana ba gagwe bogolo jang Senatla. A mo isa sekolong ebile a mo thusa ka tiro ya gagwe ya sekolo. My gift e le ruri gore re yo popota wa itse. Ka bua nako nngwe ke mo fitlhela a thusa Senatla ke tswa tirong. Ke dira se ke tshwanetseng gore e bo ke se dira kgoni. Wena le bana ba le botshelo jwa me kana. A mphetola ka bona gore le ruri ke tlhophile sentle.